Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.